Pozdravljeni! Čas je za nogomet. Sliko smo v Murski Soboti, kjer se bo kmalu začela tekma 5. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V Fazaneriji se bosta pomerili zadnje uvrščeni ekipi tega tekmovanja. Sobočani bodo gostili Domžalčane. Poglejmo, kaj se že in kaj se še bo dogajalo v tem 5. krogu. Nogometaši Radomelj so včeraj s 3:1 premagali Primorje. Ajdovci so sicer prek Zevnika povedli sredi drugega polčasa, no na to pa so Mlinarji res ekspresno odgovorili. Dvakrat je bil natančen Malenšek in na to še Martinčič, tako da je četa Jugoslava Trenčevskega dobila tretjo zaporedno preizkušnjo. Danes še obračun v Ljudskem vrtu, Maribor bo pričakal Bravo, jutri pa na sporedu dve tekmi sočasno ob 20:15 v Kidričevem Aluminij Celje, v Stožicah pa Olimpija Koper. Torudija. Kauter in Torudija pa Žan Flis. Proleta. Flis. Torudija. Lepo Torudija. Tu je Petrovič, gneča pred vrati in gol! Mura vodi z 1:0. Kdo drug kot Luka Bobičanec. Sredi tedna se je vrnil v Fazenerijo in hitro je pokazal, da je zares nazaj. Luka Bobičanec je zdaj poskrbel za dotok pozitivnih dražljajev v Fazeneriji. Postal tako šele drugi strelec Mure z golom v tej sezoni in jasno, završalo je na tribunah. Odlično se je znašel Luka Bobičanec in še prikupno proslavljanje z dolgoletnim soigralcem Ninom Koutrom. Res imenitna akcija Mure. Petrovič je sicer iskal Vizingerja, od Hrvata pa se žoga odbila do Bobičanca, ki ni veliko razmišljal. Z močnim ter natančnim strelom je žogo poslal ob levo vratnico Matičiča, ki tu seveda ni imel nobenih možnosti za obrambo. Faje. Napaka Domžalčanov, Vizinger, dober sprejem, ni gola. Blizu je bil Dario Vizinger, izkazal se je Matičič med vratnicama. Obrisi igre pri Sobočanih so torej vzpodbudni. Bobičanec proti bližnji vratnici, pa Sana! Odlično je Burkinec zadev žogo. Nekaj sreče pa je zmanjkalo v tem primeru. Bori se Murič. Murič proti Vizingerju! Ni zadev Dario Vizinger. Znova so ga centimetri ločili. Le še poljub sreče ga nekako loči od prvega gola v tej sezoni. Zgolj vprašanje časa, seveda, kdaj bo prišel do njega. Krasno kombiniranje, Petrovič pred vrata. Znova dobro pozicioniran Eichmajer. V današnjem zadetku je Torudija aktivno sodeloval. Za njim se žog je dotaknilo še kar nekaj nogometašev, kar 4. Preden je seveda žoga končala v mreži. No, tu je nov napad za Muro. Vizinger preigrava priložnost za Muro, 2:0. Dario Vizinger, Sobočani so podvojili prednost in zdaj so prvič pod taktirko Ivana Kurtušiča dosegli 2 gola na eni tekmi. To je bila res imenitna akcija. Dario Vizinger odpira strelski račun za letošnjo sezono. Prvi od mnogih, tako upajo ter verjamejo navijači soboškega velikana. Imenitna akcija. Domžalčani so sicer kazali nekaj več napadalnih ambicij v uvodnih akcijah drugega polčasa, toda hitro je prišla hladna prha pod žgočim soncem, ki je zdaj pokukalo izza oblakov. Dario Vizinger je z granato matiral Matičiča in vohajo se 3 točke. Bomo videli, kaj lahko popravijo Domžalčani. Sta obračun začela
Omoreji in Faye, ki sta se šele pred kratkim priključila ekipi. Je pa po drugi strani res, da pa je podobno tudi pri Muri. Lazarević do strela. Zgrešil je Lazarević po podaji Harisa Vučkića. To bo nova priložnost za Muro, očitno. In gol za Muro. Roman Pasević do prvenca v črno-belem dresu. 92. minuta. Izpuhtelo je seveda še zadnje hrepenenje Domžal po pozitivnem rezultatu in nogometaši iz Belorusije se bo zdaj takole pokazal občinstvu v Fazaneriji. Še unikatna proslava. Pierre-Emerick Aubameyang bi bil gotovo ponosen. Spiderman Pasević, torej do prvega gola v prvi ligi. Sicer je imel tudi dobro rešitev ob sebi, ampak odločil se je za strel, kar pa se je izkazalo za dobro izbiro. Wiesinger mu je sicer lepo stekel za hrbet, Roman Pasević pa se je odločil za samostojen zaključek in uspešno je premagal Matičiča. 3 točke bodo ostale doma. Mura je danes dosegla toliko golov kot predtem na 8 tekmah. Nogometaši Mure torej do zanesljive zmage, 3-0 je bilo. Luka Bobičanec, Dario Wiesinger in Roman Pasević so zadeli. Zelo dobra. Luka Bobičanec, to je bila seveda najboljša predstava Mure po dolgem času. Vi ste dosegli prvi gol, verjetno si boljšega vnovičnega debija ne bi mogli zamisliti. Seveda, ampak kot sem že fantom pravil, poudarili smo cel teden, ni bitno posamično nekaj govoriti, ampak kaj pomembno je samo, kaj ekipa naredi. In danes smo naredili ogromno, rabili smo to in smo, kaj najpomembnejše, zmagali to tekmo in dobili neko samozavest, ker sami vemo, pa tudi vsi ostali vejo, da ni bilo lahko v zadnjih časih, ampak vsi so se zdaj dvignuli samozavest in upam, da bo vsako tekmo še boljše. Mnogi so seveda Muro povezovali nekako z obstankom med elito. Danes se je zdelo, da ste res odigrali fantastično. Mislite, da se bodo zdaj ambicije dvignile po takšni dobri predstavi? Ne strinjam se s tem. Moramo biti realni, moramo biti na tleh. Zacrtali smo si en cilj, to je, da izbegnemo to borbo za obstanek, da osiguramo ostanek v ligi. Pa, če nas nagradi, če bomo si zaslužili, če bomo dobro delali, je sigurno mogoče še nekaj več. Kako pa ste se vi znova počutili pred občinstvom v Fazaneriji? Nekako se je zdelo, da so znali nagraditi vsako vašo borbeno potezo, da so vas tudi sicer vse skozi spodbujali, pa stoječe ovacije ob koncu. Kakšen je bil nasploh vtis? To je publika, kera zahteva, da se vsak bori za ta dres in ko se boriš, nagradili boste z aplauzom vsemi ostalimi in tako je tudi danes bilo, ne samo z moje strani, strani vseh ostalih igralcev, podpirali so jih vse in upam, da bomo se dalje tako borili vsi, od prvega do zadnjega in da bodo Poloni to prepoznali in nas bodrili vsako tekmo v čim večjem številu. Najlepša hvala. Marcel Lorber, definitivno to ni bil rezultat, kot ste si zamislili, kot ste načrtovali. Nam lahko zaupate, kaj približno je šlo danes narobe? Oni so verjetno pokazali več želje po zmagi kot mi. To se je tudi videlo. Bili so konkretnejši, enostavno bili so boljši, dobili so druge žoge. Bolje so se borili, ne rečem, da se mi tudi nismo borili, da nismo dali vse od sebe, ampak danes je bilo premalo to, kar smo pokazali. 5 tekem, 5 porazov, kako zdaj naprej? Kaj treba narediti? Kako vleči voz naprej? Treba je še vedno pogledati na tiste neke svetle točke in pa verjeti. Samo verjeti, delati, odmisliti, kar je bilo in pa se boriti dalje. Hvala. Mr. Mijan, I think we can agree that Mura was better today. What went wrong for you, your impressions? I think from the beginning of the game they were gaining momentum with set pieces. They were locking us in our box, and from there everything went wrong. We were trying to fix that in the second half with a couple of changes that you could see, and also even in the shape.
in the last 20 minutes, going 3-5-2, just trying to thread more in behind. But today, just from the beginning, we were not able to play our football, and they were gaining more momentum, and that was it was very difficult for the guys. I think we didn't compete well. That's the reality today. The other day I said that we improved, we showed improvement. This week I need to say that we didn't compete well, and we have to wake up. This is a wake-up call, obviously, because at this moment, well, we're not performing. Honest answer, 5 games, 0 points. Do you still feel full support here? Yes, we feel support. Obviously, we from the management of the club we feel supported, but this is on us and this is on the players. Obviously, when I say on us, is us as a team. We have to take responsibility of what is happening, and we have to improve very, very soon. Thank you. Ivan Kurtušič, že ko sva se pogovarjala pred tekmo, ste dejali, morda pa je danes vendarle napočil čas za prvo zmago in glej ga zlomka, tukaj je. Verjetno je bila to najboljša predstava Mure pod vašo taktirko. Pa sigurno da jeste u rezultatskom smislu, ali ja mislim da smo mi pre ovih utakmica igrali dosta dobre utakmice, da nismo imali možda dovoljno ni sreće da izvučemo povoljniji rezultat, ali smo verovali u ono što radimo od prvog dana, je to ovde prisutno i ovo je pobjeda slačionica, ovo je pobjeda ovih momaka koji od prvog dana mog dolaska ovde veruju u ono što radim. Ovo je pobjeda ljudi iz kluba od prvog do posljednjeg koji, opet kažem, imaju poverenja i imaju strpljenja i jednostavno znaju u kom pravcu želimo da idemo i mislim da sad već to izgleda polako onako kako mi svi to hoćemo da bude u klubu i da će to biti samo još bolje. Za nas sigurno jako bitna 3 boda u tom nekom psihološkom smislu, jer smo ih toliko želeli, toliko smo radili za njih i toliko smo ih čekali da na kraju je moralo, opet kažem, da dođe jedna ovakva utakmica gde jednostavno mislim da smo apsolutno bili bolji celu utakmicu, da smo sveli Domžale na bukvalno jedan šut za 90 minuta i da smo mogli da damo barem još 3-4 gola, ali zaista prezadovoljan i sve čestitke igračima, sve čestitke ljudima u klubu, sve čestitke ovim navijačima koji pune ovaj stadion, sve da ih bude sve više i više. Ja se nadam da ćemo da nastavimo tako. Prvič pod vašo taktirko je Mura dosegla več kot en gol, pa tudi prvi tako imenovani clean sheet pod vašim vodstvom. Zdi se, da je občinstvo res znalo nadgraditi vsako vašo borbeno potezo. Kakšen občutek je bil ob klopi, koliko navijaških impulzov se je stekalo? Ja sam rekao da je snaga svakog kluba su navijači. Vi ovdje imate grad od 15.000 ljudi koji živi za fudbal. Vi ovdje ne možete da odete ni u supermarket, ni da sipate gorivo na pumpi, ni da popijete kafu, da se ne priča o Muri. Mura je ljubimac ovog grada. Ja imam takav odnos ovdje od prvog dana sa svim tim ljudima, sa svim tim navijačima. Jednostavno, ja sam neko ko s njima komunicira, ja sam neko ko je otvoren sa njima, ja prihvatam i kritiku, prihvatam i savet. Mislim da su oni vredni toga i mislim da oni mnogo vole klub. Ali opet kažem, mislim da ovi ljudi koji vode klub također mnogo vole klub. Jer su 0024 ovdje sa nama, 0024 imate predsjednika koji je dostupan uvek za klub, da ga uvek pitate u pola noći, u pola dana, on je tu. Tako da, kažem, znali smo šta radimo, htjeli smo da sačekamo neka pojačanja određena zbog kvaliteta igrača, zbog karaktera, zbog onoga što nam treba, neki momci koji su ovdje osjećali klub, koji osjećaju grb, koji osjećaju stadion. I na kraju smo ih dočekali. Opet kažem, Mura će samo biti još jača, prelazni rok još uvek traje, otvoren je. Sigurno ćemo se pojačati još u narednim danima. Želimo mnogo više od ovoga gde smo sada, ali idemo korak po korak. Ni kad smo gubili nismo padali, ni sad kad smo pobedili jednu utakmicu nećemo da letimo, stojimo čvrsto sa 2 noge na zemlji i želimo da idemo utakmicu po utakmicu i želimo da jednostavno igramo ovakav fudbal, atraktivan fudbal. Rekli smo da ćemo i neke mlađe igrače da stavimo u vatru, evo kao što ste videli, uspeli smo posle 2,5 meseca već da napravimo jedan izlazni transfer, odličan za klub, odličan za tog momka. Ja želim ovim putem svu sreću malom Strajneru u novom klubu, želim mu da uspe tamo, želim da opravda sve ono što mi ovdje u njega verujemo od prvog dana od kad sam ja došao i eto jednostavno to je nešto, neki pokazatelj u kom pravcu mi želimo da idemo i šta želimo da radimo. I to smo uspeli, ja mislim, u nekom baš onako rekordnom roku od 2,5-3 meseca da već napravimo takav jedan izlazni transfer. Ali mi imamo još klinaca, mi imamo još dece, mi imamo još talenata i zaista ćemo raditi na tome u sad ovih par iskusnih igrača koje smo dobili da budemo mnogo bolji nego što je bila Mura do sada i da idemo od utakmice do utakmice i da svaku utakmicu igramo na pobedu i da svaku utakmicu igramo na go više. Prej ste dejali, da ne smete poleteti, da ne smete biti z glavami med oblaki. Podobno je dejal tudi Luka Bobičanec. Je cilj torej še vedno zgolj obstanek med elito? Pa kako ne, pa ja vam kažem, mi smo sa ova 3 igrača koje smo sada već doveli plus Nino Kauter dobili ono što smo hteli. Malo smo duže čekali nekog Bobičanca da dođe kod nas jer nije to lako u prelaznom roku, to su iskusni igrači, ali oni vole klub.
oni vole klub, mi smo gađali igrače, targetirali smo igrače koji vole klub, koji žele da budu ovde, koji vole ovaj grb, koji vole ovaj stadion, koji vole ove ljude ovde, navijače, jer to nam je falilo u slačionici. Bili smo možda malo previše mladi, previše neiskusni. Sa ovih 3 momka smo dobili mnogo toga koji su došli ove nedelje. Očekujemo još nekoga ko će doći već bukvalno narednih par dana. Jednostavno mi moramo da napravimo ekipu, da možemo sa svima da igramo, da možemo svakog da pobedimo. I to je bio cilj i pre sezone. Iako se naš cilj generalno neće promeniti. Mi idemo od utakmice do utakmice, svaku utakmicu ćemo igrati na pobedu, svakog protivnika poštujemo, ali ne plašimo se nikoga. I opet kažem, igraćemo ovakav fudbal, igraćemo fudbal na go više, igraćemo na šansu više. Sigurno je da ne možemo uvek da pobedimo, zato vam kažem, nećemo da poletimo, ali moramo na svakoj utakmici da imamo isti pristup, da damo sve od sebe i da se borimo do 95. minuta da ostvarimo pozitivan rezultat za ovaj klub, za ovaj grb, za ove navijače, za ovaj grad, za ove ljude koji vode klub na čelu s predsednikom. To je naša obaveza. Slišali smo torej z vaših ust, da verjetno prihaja še nekdo. Slišali smo, da bi to lahko bil Alen Korošec. Nam lahko izdate kaj več? Pa ne bi ja da sad pričam nešto što nije gotovo, jel me razumete? Znači, ja sam u toku sa svim tim stvarima u klubu, ali to je posao ljudi koji vode klub. Mi to radimo u dogovoru i ja mislim da klub radi fantastičnu stvar. Ja opet kažem, ovi ljudi koji vode klub na čelu sa predsednikom, mislim da su u ovom prelaznom roku uradili i da smo uradili zaista mnogo stvari za klub. Jer, verujte mi, nije uopšte mnogo lako da vi promenite celu ekipu. Ja, mi smo to želeli od kad sam došao ovde u aprilu, maju, kad sam već stigao, videli smo šta nam nedostaje. Želeli smo neku, kažem opet, drugačiju krvnu sliku u slačionici. Želeli smo drugačiju DNK na terenu, želeli smo ljude koji imaju drugačije karaktere, želeli smo bržu ekipu, želeli smo neki karakter koji ovde osjeća ovaj grb, ovaj stadion. I mi smo to dobili. I još uvek takve momke kada nađemo, mi ćemo ih sigurno dovesti. Ali sad o imenima da ja pričam, a nešto što nije gotovo, ne bih. Ali opet kažem, radi se na tome u klubu i sigurno ćemo biti još jači. Najlepše hvala.